namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course some ta hlula like a stylist na mhangu leyi nga n'wi humelela. Then of course se ta hi hlula hi ya ka murhangaphandle Benny Mayenga the president loyi nga ta hi n'wi linka of course na various topics. Yeah, so of course ni mi teka ni mi tlherisa ka this event leyi a yi humelela at the Grand Lifestyle ya Lunch with Jepa as you can see kwalano. Of course this area yi kumeka Soweto as you can see kwalano vo tala u ri mi ta mi kha mi yi tiva ndhawu leyi because liya ya na ya le henhla na le hansi yi nga na pool la xikarhi la se mi kuma ku na hina Vatsonga hi va hi kha hi ya ka that event ma yi na mhaka leyiwa kona it's a good place hi le handle hi lani where is it hi leyi as you can see ndhawu ya kona then rooftop ya kona yi va ku ri leyi nga le ndzeni leyi it's a very very good place. However ku na mhangu yi nga humelela leyi loko murhangaphandle Benny the president of course yi kha yi performa. Yeah, so loko murhangaphandle of course yi ha ri ku performeni yi fika ka risimu of course ra Malambane. Loko yi fika risimu ra Malambane of course ku na section liya yi kombisa ku ni cherile koloni yo durha so swi komba na ku le ka risimu sa swiplanini because ivi ya a nghena ka that section as you can see kwalano a fika hi fafazela hi perfume kwalano ivi yi n'wi yimisa. Okay, a hi endleni analysis again or narration. As you can see a yi ri ku performeni a nga ri kona on stage before swi lava ni mi kombini as you can see maswo hi lowu mi komba ku swi endlise ku swilo leswi a nga ri kona on stage maswo a ri la tlhelo le ka ri stylist lowu a ri tlhelo lowu yi kha yi performa as you can see kwala leswi hi swi vonisaka swona kwala hi lowu le ka ri stylist a ri tlhelo na hi kwala lowu yi kha yi ri ku perform meni murhangaphandle and then loko se ku endleke na swi endlise kwini camera yi hello already a ri ku arisiweni swi kahle hi fa hi swi langutiseni before maswo heleli already a ri ku zama ku nghena kha arisiwa as you can see a ku ri khale kha nghenisiwa already then yi camera yi jika loko se yi vuya hi n'wi vona se a nghena se a fika hi fafazela murhangaphandle. I repeat again that section as you can see i fafazerini so a na perfume la there's been confirmed ku a na perfume ni tlhela ni yi vona na kwala ni ta tlhela ni mi komba la of course as you can see ivi yi n'wi khoma voko swi loko a yi swi nga ri ku yi tsakiseni. And nga ri mhaka yo sungula mi nga ma hleketa already video yi kokwala channel loko a lava ku boha hi xebexit le palms ni ta vekela link on top comment ya ma yi cheka that video yi kokwala ka channel ndleni already as you can see yi n'wi khome hi voko kombisa ku a swi nga yi tsakisi as you can see mara ri ntivo leri ri kombisa ku no sayini yaleyo no a ni swi lavi leswi swi endlaka as you can see so perfume liya a yi khomeni hi voko and then yi ti ba xifuwo or ku ti khoma xifuwo a yi kombisa ku yi na problem na perfume of course a hi zuminyana out mi kota ku swona or perfume yeah hi ta hi vona kambe la leyi ta tikomba loko a ku ri yo as you can see leyi a khome perfume la so kona a swi fambisana na risimu president Mayenga la ko ni cherile koloni yo durha as you can see kwalana however mhaka leyi kwatsa ti-bouncers because already as you have seen a ku na issue na ti-bouncers hikuva a ti nga ri ku swi laveni a nghena on stage loko video se hi vona yi continue va fika va n'wi koka kunene as you can see fika koka kunene a yisiwa khoni as you can see a kombeteriwa na hi ritivo so a ku ri mhaka yi kulukumba ngopfu i nge a bohini le ka ri style sikogo le ndzeni ka event mara loko a ku ri handle i nga a bohini dimini because ti vuye ti continue as you can see kwalano ku na a huge argument ku ve na a huge argument for a very long time la ti karhi ti kombetelana koko a ni hi nge swi twi ku a va ku yini I wish a hi kota ku swi twa mara swi continue sweswi for a very very long time very long time va ha ri laha va ha ri busy na lekere as you can see a ha ri kona laniwa ngo hi fast forward the video obviously because a hi koti ku swi twa ku a va ku yini loko argument ya ya mahlweni swi kombi na ku nga ku vuye ku ta un'wana wa Brian I cannot see ku i mani vanhu ni koti ku n'wi vona kahle swi kombi na ku ivi a ta as you can see swi kombi na ku nga ku ri the brass hikuva a nga ri bouncer lo hi yena a nga vuya kota ku va a susa like ri stylist on stage because a ta biwa lexi a xi koti ku dlaya bouncer lexi nga la ka right a xi koti ku dlaya se mabouncer lama a ma ri ku tirheni strong leyi a yi changi kahle for like ri stylist so swi lava a va careful a va careful a nga famba biwa swi yiza leswi swi train ku ba swi yisa le swi tiye ngopfu a nge
phikizana bouncer nge phikizana. So guys ka ti-events hi nga phikizana ti-bouncer vanhu lava va tiye ngopfu va ndleliwe swo tiya sweswo swo jekajeka munhu i tlimbiwa hi leswi va nga tiyela swona like i swilo leswi va nga trainiwa swona mhaka ya na mhaka leyiwa. Yeah, of course murangaphandla yi loko ya ha ri ku performeni kwala ku na point yin'wana yi nga fika yi vula laha yi nga fika yi ku Vendeleni ku ta onheka. Vendeleni loko hambanisa matshuketani ni ku yimbelela. Loko mi twani kahle. Vendeleni loko hambanisa matshuketani na ku yimbelela. I swi swimbirhi swi hambana sweswo. As you have seen, I vula ni murangaphandla this year kupotweni veri ku ya hambanisa matshopetana ku yimbelela. So one thing you need to understand this year va sungula hinkwawo ti-projects ta vona va ya sungula xikan'we hinkwato ze ti fika makumu swi nge fani na last year leyi a ku fa ku Edward the songs leyi a yi ri full project a ku ri ya Dr. Joy Shiramamito ka yi na ntikelo. So this year va sungula xikan'we ku hambanisa matshopetana na ku yimbelela as you have seen or as you've heard. I'm sorry for that mhaka na mhaka leyi. So again thusho nge rhangani a hi endli sweswo hi nga vula it's either apologizer or a kombela hosi ngo va tirhisana swin'we swi vula ri already nge ze a dya nkarhi ngopfu kwalano because va nga n'wi destroy va nga n'wi destroy and a yi tiva murangaphandla loko yo ze yi kwata ngopfu ya pfala na timpompo ta tigigi i kuma ku a ya ha swi lava i performa na yona se yi onhakeliwe ngopfu loko ze swi fika kwalano. Yeah, so previously hi endle video of course loko murangaphandla yi hlangana na James Kwambane mi nga mi vona video kona if mi nga swi vona ni ta yi vekela link on the top comment or pin comment, okay. A swi helelangi laha because yi tlhe yi khata na xinepe as you can see kwalano na Sesi Rose yo yi nga hi xikhome swi fema ku i Sesi Rose a ni koti ku va vona mina but yi ri hi vona Sesi Rose lava nga program manager le ka Munghana Lonene FM as you can see kona va fika va khata image xin'we. So na kwala already a swi to ku na history guys a ka ha zi ka ha ni Damaster T a ha referensa swo tala ni already no ku na beef a yi sukini this year laha murangaphandla of course a yi kwatini swinene timhaka ta risimu ro tsema lembe ku a va ni leswi swa straight ku fe ku tsema tinsimu ta Xitsonga lembe yi ze kusuka switirongo mhaka kona. So game leyi ya murangaphandla leyi ya tika swinene because loko hi ya ka Man Rose mi nga ma hleketa a yi va kha yi khate na va ka Munghana Lonene an image before le Colombia hi lembe ra 2023 ka event yeleyo kwalano a yi khatini na vona and then from there se ya va cakanyetela hi ku endla video fe yi kombisa ku hi va love loko yo vona yo so murangaphandla mara leswi ni nga ta swi vula i ku Benjamin president swi dumile swinene ku i munhu wo kota ku pretenda swinene swi dumile. So a wu vona moya ku bela kwini guys that's the best thing hi nga swi endlaka sweswi hi ku hi nge ngheni teka mbilu ya president Mayingani loko u ri mugweza byo subscribe banda kumela mi tika subscribe wura Humani, uhleketa